kazu ukit he o tunia hi $53 la gap na 25 ka wei tu tan to he kar kar wangai ka zon lai hi chu retracement and boarding ka gin cha ya cha. Let's see. For work and la hi indecisive candle form one work and la hi tam khat buli sa po lela long an pa long khitau to ke ding 1840 ichi lai lai ni ichi lai lai ka sai ni ichi lai an pa long khitau to ke ding kalot size la he value chun ka blends de ding ay tamatam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 kala tine minus chi khu ve minus chi tam che che no te ya kala tam pa he 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 la ro ata scalping ka ball boy to hi ki haro thei ki tai na ka kha nai lo he at least hi lai chan be he 1830 chan ho be he chi dinga ka koi he lot la he tamatam he 0.20 lang capital to te dinga chul from tamwa ai wanga chu scalping risk som cha ga la le ka ti hi chila hi an break ngi ya le ngui langa chi di ya chu hilanga stop loss ki koi de ka ti ni stop loss ken chu hilanga break even na koi di below chun minus chi ko $10 2 minutes to here 5 unit
now is the time to close. Closing intel thả cái để khó lo. Ai vang à chú hilang chân cái hiểm cái hiện lang hele stop loss hi break even hilang hilang nghe là stop loss hi hilang là khona coi đừng cái đòn đá thấy time ai vang ai minus chỉ cái sang in yang phát cái khá thế abo na khá thế khó lo năm chung anh nuôi là ngao hậu đó chẳng coi rần thế stop loss hi hilang là ngao coi thế 38.537 năm chung 1838.537 atau hal yang malam closing abona stop loss tôi cái trade thì safe ta tôi stop loss coi này hi chỉ lại line hi đây cái đà hạ thế cái nút xì thế ta target profit hi open ang coi thế nó bị cái khá thế na hiang ki le to na tong ding cái capital hi tam lo hin ai wanga chu risk kal mo la ing ai wanga to risk ta lo he 38.537 na ka koi thirty seven ang koi thei da to
ngọc được cái khá thế tại cho xí cái chỗ nằm mà không Willow chun ka stop loss ko na ko chilai san pa hi stop loss ko ta ita trading board ni